Om Swastiastu. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bahasa Bali. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu mau mengingatkan kepada anak-anak untuk tetap menjaga kesehatan. Anak-anak jangan lupa selalu menggunakan masker dan ingat selalu cuci tangan. Anak-anak, kali ini kita akan belajar bahasa Bali tentang aksara Bali. Nah, aksara Bali itu dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama aksara Wresastra, yang kedua aksara Swalalita, dan yang ketiga aksara Wicaksana. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang aksara Wresastra. Silahkan disimak ya videonya. Niki aksara A utawi H. Taler medaging gantungan H utawi A. Nah, niki wenten H. Yening A kedagingin ulu memunyi hi utawi i. Yening A kedagingin suku memunyi hu utawi u. Yening A kedagingin taleng memunyi he utawi e. Yening A kedagingin taleng tedong memunyi ho utawi o. Yening A kedagingin pepet memunyi he utawi e. Niki wenten a ai pana alu ka puniki mangda memunyi ek. Mangda ya dados huruf mati, anak-anak wajib gantungin di beten ek puniki, gantungin aksara utawi huruf ane duren ek punika. Yening ring pana alu niki aksara duren ek niki a. Berarti a puniki kegantungin di beten ke. Mangda memunyi ek nggih pana alu. Patah taler sekadi anak ubo. Ke puniki mangda memunyi ek, berarti anak harus gantungin aksara durene niki aksarane u. Nah, yening ngai u nenten dados langsung kegantungin di aksara ke punikin nyanan memunyi ku. Berarti gae dumut aksara a wawu dagingin suku mangda memunyi u nge. Anak u boh nge. Niki mawaste aksara ne miwah gantungan ne. Nah yening ne kedagingin ulu memunyi ni. Ne kedagingin suku memunyi nu. Ne kedagingin taleng memunyi ne. Ne kedagingin taleng tedong memunyi no. Ne kedagingin pepet memunyi no. Ni. Ne kedagingin ulu memunyi ni. Indo gae tadi ni. Wenten nu. Nyemak nasi niki patah sekadi tak wawu. Nyemak ka puniki mangda memunyi berarti huruf ane durenan harus gantungin beten ke. Berarti diki huruf ne gantungin beten ke nggih. Nyemak nasi niki patah taler anak gantungin nenun. Anak nenun. Niki aksara ce miwah gantungan ce. Ce kedagingin ulu memunyi ci. Ce kedagingin suku memunyi cu. Ce kedagingin taleng memunyi c. Ce kedagingin taleng tedong memunyi co. Ce kedagingin pepet memunyi ce. Niki wenten cucu. Ce dagingin suku
cu memunyi cu, gai pendo dados cucu. Niki cane, anak cerek. Nah, niki anak cerek. Niki patah anak puniki mangdot nenten memunyi ka, wajib gantungin huruf durene. Niki ce durene gantungin aji aksara ce nggih. Ke puniki betene dagingin gantungan ce nggih. Niki patah ben bucun capil. Ne bucun. En ne puniki mangdo memunyi en, mangdo nenten memunyi ne. Anak-anak gantungin untuk aksara durene niki ce. Beten en puniki kedagingin aksara ce. Nggih, mangdo memunyi bucun capil. Nah, niki taler huruf si duri niki mati capil. El niki kedagingin adeg adeg. Nggih, mangdo mati pun angin ngematiang aksara nggih capil. Mangdo nenten capela. Anak-anak dagingin durene adeg adeg. Niki mewaste aksara ra miwah gantungan ra. Ra kedagingin ulu memunyi ri. Ra kedagingin suku memunyi ru. Ra kedagingin taleng memunyi re. Ra kedagingin taleng kedong memunyi ro. Nah, ra puniki nenten dados nganggo pepet. Harus diganti ngangge rerepe. Yening wenten memunyi re, niko harus anak-anak nganti ngangge rerepe. Nggih, tenda dos nganggo pepet. Nire, ratu, panak, rase. Nah, niki ke puniki gantungin dan ji aksara re. Pangten memunyi ka. Nggih, panak, rase. Punyan krasi niki patah taler ka ni gantungin riki nggih. Ki mewaste aksara ka miwah gantungan ka. Ka ki, ka medaging ulu memunyi ki. Ka medaging suku memunyi ku. Ka medaging taleng memunyi ke. Ka medaging taleng kedong memunyi ko. Ka medaging pepet memunyi ke. Kaki, kuku, batis, kaku. Niki patah sekadi wawu. Sepuniki mangdo ipun mati, mangdo ipun pangyak iyo memunyi es. Manten memunyi se, pangyak munyine es. Anak-anak harus gantungin ban aksara durin sepuniki. Yening niki ke durine berarti kae kegantungin di se. Batis kaku, panak kutu. Ini mawaste aksara da miwah gantungan da. Da kedagingin ulu memunyi di. Da kedagingin suku memunyi du. Da kedagingin taleng memunyi de. Da kedagingin taleng tedong memunyi do. Da kedagingin pepet memunyi de. Dadi, dini, batis, dakin. Ki ampun sekadi nebusan masih. Sampun ibu nyelasin. Mangdo nenten memunyi se, wajib gantungan huruf durene. Niki de kegantungin de. Batis, daki, negak, ditu. Aksara ta. Ta kedagingin ulu memunyi ti. Ta kedagingin suku memunyi su. Ta kedagingin taleng memunyi te. Ta kedagingin taleng tedong memunyi to. Ta kedagingin pepet memunyi te. Titi, tutu, tanggun, ti. Niki patuh ampun carebusan ibu nyelasin ya. Ini wenten aksara mati wajib gantungin beten nggih angin ngematiang aksara. Tanggun titi gantungin antuk aksara sane durine nggih. Aksara napi jagi memunyi mati.
Duren aksara punika gantungin betene. Tanggun titip atau cara niki tang. Kegantungin ge. Terus no kegantungin te. Tanggun titi. Nangun tape. Niki patah nase no puniki an puniki kegantungin antuk te. Pangnya no puniki memunyi an. Niki aksara se. Yening se puniki nenten medue tidak mempunyai gantungan, tetapi dia memiliki gempelan. Niki mewaste ane mewarna biru niki madan gempelan ye. Sukune jang beten aksara nekel matiang, lalu duren aksara nekel matiang niko gempelin atau dagingin gempelan niki se puniki nggih. Niki mawaste warna biru niki gempelan se. Sa medaging ulu memunyi si. Sa medaging suku memunyi su. Sa medaging taleng memunyi se. Sa medaging taleng tedong memunyi so. Sa medaging pepet memunyi se. Nah, niki wenten sai, su, nyiup, susu. Niki sampun masih ibu nyelasan tuh nih pe puniki mangdo nenten memunyi pa, mangdo ipun memunyi ep pangnya mati gantungin ben aksara durene niki nyiup susu. Se duren pe berarti se niki gempelin nggih, nenten gantungin gempelin ben aksara gempelan se. Nyiup susu, tongos saru niki tongos. Aksara se puniki kegempelin ben aksara se nggih, tongos saru. Iki aksara we miwah gantungan we. We kedagingin ulu memunyi wi. We kedagingin suku memunyi wu. We kedagingin taleng memunyi we. We kedagingin taleng tedong memunyi wo. We kedagingin pepet memunyi we. Wani, wiwi. Ngejuk, wiwi. Ngalap, wani. Nah, niki patuh sampun neuren ibu wawu ke puniki mangda ipun memunyi ek gantungin ban aksara we nggih. Ngejuk wiwi. Aksara le miwah gantungan le. La nggih. La kedagingin ulu memunyi li. La kedagingin suku memunyi lu. La kedagingin taleng memunyi le. La kedagingin taleng tedong memunyi lo. Nah, niki le la puniki patah sekadi re punika busan. Nenten dados nganggo pepet. Yening jagi mengai le anak-anak ganti dados le lengo. Niki mawaste le lengo. Tendados la punika kedagingin pepet. Nggih, wajib diganti nganggen le lengo. Lali, lele, nenten lali, panak lele. Niki aksara ma miwah gantungan ma. Ma kedagingin ulu memunyi mi. Ma kedagingin mu, ma kedagingin suku memunyi mu. Ma kedagingin taleng memunyi me. Ma kedagingin taleng tedong memunyi mo. Ma kedagingin pepet memunyi mo. Mai, meme, panak, meme. Inan, meri. Iki aksara ga miwah gantungan ga. Ga kedagingin ulu memunyi gi.
Ga kedagingin suku memunyi gu. Ga kedagingin taleng memunyi ge. Nah, niki salah ketik. Ge kedagingin taleng tedong memunyi go. Ge kedagingin pepet memunyi ge. Gae, gugu, nyemak, gae, nyemak, gae. Ka puniki kegantungin ge. Nyikat gigi. Te puniki karena huruf mati kegantungin nantuk aksara ge. Nyikat gigi. Niki aksara ba miwah gantungan ba. Ba kedagingin ulu memunyi bi. Ba kedagingin suku memunyi bu. Ba kedagingin taleng memunyi be. Ba kedagingin taleng tedong memunyi bo. Ba kedagingin pepet memunyi be. Bibi, bubu, arak, bali, nuduk, bubu. Mawaste aksara nga miwah gantungan nga. Niki patuh nggih, aksarane sareng gantungane patuh. Nga kedagingin ulu memunyi ngi. Nga kedagingin suku memunyi ngu. Nga kedagingin taleng memunyi nge. Nga kedagingin taleng tedong memunyi ngo. Nga kedagingin pepet memunyi nge. Ngugu, ngogo, bakat, ngugu, anak, ngogo. Niki mawaste aksara pa. Pa puniki nenten medue gantungan kewala ipun medue gempelan. Niki mawaste gempelan pe. Pa kedagingin ulu memunyi pi. Pa kedagingin suku memunyi pu. Pa kedagingin taleng memunyi pe. Pa kedagingin taleng tedong memunyi po. Pa kedagingin pepet memunyi pe. Pipi, pupu, sampi. Nah, niki me puniki pang memunyi pang ieu dadi huruf mati. Wajib anak-anak gempelin, ampunan gantungin nggih. Gempelin ban aksara pe karena pe niki berada di durin m puniki nggih, di durin me. Anak-anak gempelin ban pe nggih, pang memunyi sampi. Niman, pipi, niki patuh niman. En puniki mangdo dados huruf mati ipun kegempelin antuk aksara pe. Niman, pipi. Aksara ja miwah gantungan ja. Ja kedagingin ulu memunyi ji. Ja kedagingin suku memunyi ju. Ja kedagingin taleng memunyi je. Je kedagingin taleng tedong memunyi jo. Ja kedagingin pepet memunyi je. Jaja. Baju, nanem jahe. Nanem jahe niki puniki mangda ipun mati pangtan memunyi me gantungin ban huruf durene, gantungin ban aksara je. Nanem jahe. Nuduk jaje. Ka puniki patah sekali sekadi puniki nggih, gantungin ban aksara je. Niki mawaste aksara ya miwah gantungan ya. Ya kedagingin ulu memunyi yi. Ya kedagingin suku memunyi yu. Ya kedagingin taleng memunyi ye. Ya kedagingin taleng tedong memunyi yo. Ya kedagingin pepet memunyi ye. Yuyu,
yoyo, ngejok, yuyu. Talen, yoyo. Nah, niki patuh no niki mangdo mati dipun patut kegantungan aksara yo. Talen, yoyo. Niki aksara nya. Miwah gantungan nya. Niki patuh gobane nggih aksara nya sareng gantungan nya. Nya kedagingan ulu memunyi nyi. Nya kedagingan suku memunyi nyu. Nya kedagingan taleng memunyi nye. Nya kedagingan taleng tedong memunyi nyo. Nya kedagingan pepet memunyi nye. Nyali, nyate, juwo, nyali. Nah, niki juwo. Yening nyurat aksara Bali juwo. Kengken munyine kita gae. Sekadi puniki juwo. Ngangen uwe nggih. Juwo Bali. Anak nyate. Nah, anak-anak, wawu ibu sampun jelasin tentang aksara Bali. Sane mangkin tugas anak-anak, indayang anak-anak salin kalimat puniki ngangge aksara Bali nggih. Salin nyaluk sepatu, tulis aksara Baline kengken. Nyemak nasi, jukut, gonde, meli, sandal, sate, penyu. Nggih, silahkan anak-anak salin di buku tulis. Terima kasih. Nah, anak-anak sudah simak kan tadi video yang Ibu Guru berikan? Semoga anak-anak dapat mengerjakan tugas yang Ibu Guru berikan dan dapat memahami materi-materi yang tadi dalam video Ibu Guru berikan. Semoga anak-anak paham mengenai aksara Bali. Sekian hari ini, Ibu ucapkan terima kasih. Ibu tutup dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa.